Zamanbap.net. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда, жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан, бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Гүл сары шапқан шаң төрі, қабылан көк жал көк бөрі, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тизгин алда, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тизгин алда. Талашса темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери ажыдар, жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым колсуна. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап. Гүл сары шапқан шаң төрі, қабылан көк жал көк бөрі, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тизгин алда, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тизгин алда. Көкірек жазбай тизгин алда, қайратың таш тодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкірек жазбай тизгин алда. Туғандар, бүгін бізде Красноярскийде балдарыбыз барды, Сузак районы улап өткөрүп, эл жұртыбыздын Кыргыздын элинин ынтымакчылыктарын чакырып, жаштыктар болсун, оюндар, кояштар болсун деп Кыргызстандын желектерин көтөргөн кыргыздардын бардыгын чогултуп атабыз. Балдар, бирде Красноярскийдин балдары элибиздин, Кыргызстаныбыздын илгерки өз кыргыздардын оюндарын улантып, биздин салттарыбызды, жаш балдарыбыз жана башка келечектеги балдарыбыз барды көрүп, ушундай оюндар аталарыбыз, бабаларыбыздын илгерки оюндарын улантып, ушундай жүргөнүбүзгө бардыгыбыз сыймыктанып жүрөбүз деп, балдар ушундай нерсе көп, жакшы нерселерди ойлоп чыгарып атышат. Эми келген меймандарга чоң рахмат. Заманыбыз тынч болсун, жакшылыктар болсун. Намаз окугандар, дуалар, жакшылыктар элибизге жана жакшы ниеттерибиз кабыл болсун, Алла ыраазы болсун. Тилектерибиз баары жетейлик, жакшылыктар болсун. Ушу улактар, оюн тамашалар ушундай улантып боло берсин. Рахмат.
rahmat. Şu Жалауаттың атын çıkarıp buna Suzga rayonunun esebinен өткözүп атат. Бул эң жакшы нерсе. Şu бөтөн жерде жүргөндөн кийин ушинтип мына өзүбүздүн оюн зообузду көргөзүп, şu элдин культурасын көтөрүп, мына улак берип атат. Şu инилериме рахмат айтып кетем. Şu инилериме ден соолук иштерин ийгилик ойлогон ой максаттары ишке ашсын. Ар дайым şu бала чакалар менен тынч болсун. Мындан кийинки очередь менен кылабы же башка кылган ошол чабан кездердин баарына бүгүнкү сыйлыктардын баардыгы татыктуу ээсин тапканына мен тилектешмин. Рахмат. Салам алейкум кыргыз элим. Ушу Россия желгесинде Красноярский шаарында Салансы деген жерде ушу кыргыздар Жалауат областынын жигиттери Сузагы району улак өткөзүп берип атат. Ушу Красноярский крайынан, Иркутскийден, Абакандан, башка шаарлардан кыргыздар келип атат мейманга. Аттарын жүктөп келип атышат. Кыргыздын илгерки ада салтын улантып, өзүнүн жакшы улак оюнун Büyük pazartını unutpay, at жалында қазан асқан ел, дайым эле ушинтип өзүнүн көчүн улай берет экен. Буга Алла Таалам бизди колдосун, ушу элибизге чоң рахмат. Ушунчалык чоң оюндарды өткөзүп, миңдеген километрлерин аттарын жүктөп келген меймандарга да рахмат. Ошол миңдеген жылдар, миңдеген кылымдар өтсө дагы кыргыз эли өзүнүн нукура көчмөн эл экендигин, жаратылышка, атка жакын экендигин, пайгамбарыбыз айткандай, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ушу атты барктаганына ат өлө тап келет, ырыскап келет, ат сооп алып келет. Шуну атты колдогонуна Алла Таалам колдосун элибизде. Аябай чоң жышан бул, аябай чоң жетишкендик. Ушундай технологиялар өнүккөн мезгилде телефон, дүйнө жүзүндө бүт электроника өнүккөн мезгилде дүйнө жүзүндөгү проблема жаратылышты коргоо, жан жаныбарларга жакшы мамиле кылуу, элдердин ортосунда бири-бирине жакшы мамиле, оюн зоо, атка кайтып келүү, кыргыз үйлөрдү тигүү, оюмолорду жасоо, жана башка биздин өзүбүздүн салттарыбызды улантканыбыз жакшы. Ушул Жалауат областынын жигиттерине чоң рахмат, Алла разы болсун. Дайым ушундай биримдикте өткөзүп жүрө берели кыргыздар. Ушул Россиянын бардык булуң бурчтарында, бизде Москвада да өтүп атат, Екатеринбургда өтүп атат, көп жерлерде өтүп атат. Мындай караганда Иркутскийде өтүп атат, Владивостокто өтүп атат. Бул деген абдан чоң жетишкендик кыргыз эли үчүн. Кыргыз эли Азиянын арстандары деген чын экен. Кыргыз элине Алла Таалам колдосун. Ушундай жакшы иштер боло берсин. Анан ушул салмалыкты баштап биздин Нурик деген укабыз ошо Красноярскидеги футбол федерациясынын төрагасы эле, ошол уюштуруп ушундай райондор ортосунда улакты өткөзүү биринчи башталып атат. Ушул улактын башталышы райондордун, областтардын ортосунда ушуга даңгыр жол болсун, жакшы ийгиликтер болсун, көп мазмундуу оюндар болсун, элибиздин ынтымакта, биримдикте, токчулукта ислам дининде жашаганга насип кылсын, элибиз жерибиз өнүксүн, ынтымак болайлы. Рахмат.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kırgız Müslüman bir tuğanları. Krasnoyarsk şehrine hizmet kılıp yürgen tuğanlar. Irkutskiyden, Abakan'dan gelgen meymanlar. Barыңarda şu ulaştı, tünçaman esaman ötközü ulaştı. Kalayım. Şöyle şunca hizmet kılıp elin başını çoğultup uyuşturganlarga Allah razı olsun. Ana ulaştı başladık esaman bir tuğayda olmayın. Amin. Mana бүгүнкү майрамыңар менен Кудай кааласа мына майрам кошуп мына сузактарда ошо чоң той кылып берип атат. Ошо тойду жакшы өткөзгүлө, күчтүңөр уткула, талаш тартышпагыла, тынч өссүн тойлор. Амин. Алла. Эмел. Bu ottu. Bu ayağımı yakın. Gel be bas. Bu ola. Gel basla. Kana kim var? Kim var çoğrak. O çoğrak. Bunda kokutkan apçılar. Arkadaşlar. Çarpmayla. Azamat ne oldu? Bak bereket. Kim var burada? Asıl. Ne bolma çallar çıkma. Kadınlık balvan atın buna atın tanıştırıp ballar. Ya kim çıkacak? Çıkmaz abi buna. Ya belki haber bekle. Ya Bahtiyar sen turup durat gelsin ya. Bakın. Evet, toda turlar. Burası Karadaryan vallahi. Callavat Kandu. Noken, Baza Gorgon. Alış. Çalmay çok, takanek çok. Çalmay çok esem. Başkasına esem emez. Yok kıyımlı Anar Bey. Sorunları kaçı vardı sorunları? Sorunları yani olamamak. Cılganga çok ey. Cılganga çok. Utlamamak bol. Yok. Talaşmaz şu adam. Yansın bu. Çalmaş var, çalmaş. Takanek çok, eşlik çok. Kutlu cennet yüz bu esem. Esem. Abakan İrkut çıkla. Usta. Kim var? İrkut Abakan'dan çıkmaysan bey. Video. Ova.
Tutka alır bol. Demek yok. Vay çıkarır. Utkanın yerken alıp gidelim. Adam ne dikişler cıldıraysın ya. Ben Karadağ'a kadu. Niye bir çabuk aklayını? Kadu. Olsa mikrofon vergile bu olsun. Şaşma. Ayarsın var mı? Birle orup. Ayarsın mı? Olmuş. Kadınından palonları var tırmıyor ha Karadağ'a alayım. Maladı. Olmuş mu? Yo muymandardan yo yırtık. Oha yırtık davası abakan çıkıla he. Mimanlardan. He. Çalmay yok, tokanek yok, cambaş ak oldu. He. Alış. Ay bir olsam ne var? 3 minut oldu değil ha? 3 minut bulun. Çarşaf kaldı. Olsun ona kızım. İrkutsk şehrinden var mı gidecek reşit duranlar? Şaşma, boş ver. Karma. Ayarsın var mı? Karmadın mı? Alış. Tutulganlar tutulganda çok. Abi hak gününden ne bu ekinler benim bilmiyorum. Hesap. Abi dedim. Anam nerede var? O çıkıyor. Ya çıkar bak. Veske giyike çalmaysan. İri su. O şapkan al koy. Yemeğim bunlar bu kadar ayakta jüt. Alın geçti dalar atlar. O şaşma, o şaş. Ayarsın var mı? Otur. Başla. Bakı. Ayarsın var mı? Ha. Ben var ben. İşleri kılar. Düş. Yaş aytmasa 11'ge çıktı. Ya var mı? Üç mü duvak durur he? Üç mü duvak? Ne kanılar? Çıkmasınlar. O kendine gelem. Ne olur lan? Bana var mı? Ben de geçecektim falan. Önle bekle. Çok. Emil bundan 3 kilo çıklasın boldu. Bundan giyin. Bundan giyin 3 kilo çıklasın boldu. Almet götüp gelecek. Şu Alman bekle geldiğinde bunda. Tamam ben de böyle vereyim sana. Az 2 kilo çıkar bundan. Bunu çıkar. Hep yüz koy bolasa. Ekim de kara kaldı. Ekim de işte oldu. Ekim ünta işte gel. İşte. Hayır. Ya buzuk avkan bu ne ben? Udundan koy kaç. Geldi udun.
Bolgula. İşte. Bunayın dağı var, iki güreş var bunayın. Birimin duaktın arkaldı, ekin orada çiğesin aradı. Sorun yok. Selam bak ya. İşte. Çok eski oldu. Boldu sağsına takıp koy. Minuta kaldı oğlum. Kulak var, neme var, vakt yok da. O. 30 sekund kaldı. İyi ki ne ben? Bir kuski sarından bir daha takıl. Sorun vermiyor. Düş yoldaş. Oldu. Bal de turgula. Yaşar. Bir canım mı? Çapkan. Utkanğa. Utkanğa bir canım. Hey! Irkutsk Krasnoyarski. Irkutsk Krasnoyarski. Adres? Ayılın ayıp koy ayıllar ne? Ayılın ayıp koy yol var. Karagulca Karadalya. Kana. Ve Akkulaş gör. Kafa sapmayın. Taza. 3 bu vakit çapma kavsana çıkarsan oradan. Bunlarga 5 minut verip. Yok he. Güçler mi? En aldık olsa 5 minut olsa. Aldık demez. Dağ var. İyi ki yapakan şarından. Ha meymanlardan nereden gıla? Dağ var mı? Raz. Bu belim orada tuttu. Yolgor. Evet. İşte öyle. 3 minut. Evet, güçler mi? 2 minut kaldı işte. Ömer mikrofonda. Yollar kol işte özel. İşte. Bir, tek, üç. Gol da çıkarıyoruz. Baştan. Açka yapacak bir de bak. Açka bir para. İşte de be. Eki bu duvakta karakola satın var. Eki bu duvak. Çapmasa kadar çok su var. Palondan golda gol, Irkutsk şehri, Krasnoyarski şehri. Hop. Meymanla jönle verip koyuyorlar. Bergile meyman dayı. Şükür de oraya düştü lan. Alman bet işte ver şimdi jönle duruyor. Bölme çok bir anayması. Ren. Utmasa eşkile çok eşek. Bölme sönme çok. İşte bak. İşte. Milyon çözdük de. Ya yol varsın bir açka. Gör. Açka çok bir yerde. Ağalasın tutasın. Baba! Düştü. Dağ dere turamıyor. Baklan. Gol de. İşte Ankara'sız bu atken bize ziritliler.
Satır ulaç, iki duak boldu. O sana çok eşim getir. Var. 2 yol çap yol var. Öz çık olmayın. Hareket anlatın. Caş baba vergile bu şey. Caş Aylık anlaşılaşırsa bir imam birimde olur. Bir de Alman işte çayla aynı. Ölünmez oradakiler. Ağalat bol esem. Vakmış kaldı. Bir Rusya'da var mı? Olay diremeye. Patrazı götür. Абакан Красноярский. Победа державными, побеждение ноль. Baka. Videoyu almalılar, videoyu. Sırıp yok işte. İşte. Üç bu duvaktı. Çalmay yok. Bayanay yok. Abakan şarı, Krasnoyarski şarı. Bu içeride üzülsün. Ortada. Karadarya. Azarvorgon Karadarya. Abakan. İşte bu vakti azaldı. Победа полтора тысяч. Побеждение 0. Alman ben tika turup duruyla bitti klas görgöz. Bu vakti karamayız var. Azra vakti tutar. Yegiş var. Vakti ötüler. Çıktı. Üç bu duvaktı. Şuday. O şey turup duruyla. Baştan. Alman ben yatpayla koysan Alman ben. Gelin. Oldu mu? Nasıl var mı? Oldu şimdi. He. Bana başta karmat. Benim isteğiler. Azarvorgon Karadarya. Krasnoyarski Abakan. Buradaki endiş kulak var. He. Bak gel. Alan ver. Elan kendi kaynağı. Cambaş Только таза дешевле. Çağır orada. Cambaş bak. He, cambaş. Hatta oldu. Cambaş. Hadi ulak başlayın. Hadi lan. Kutlu olsun. Altın güreş kaldı. Altın güreş. Altın güreş. Miko çıksın Miko. Bırak çıkar. Ya onu narkolan çıkır. Onu caşmayın mı? Miko çıksın. Ya okucu caşılan. Enişte değerden de soğanlar. Enişte değerden de hazır. Enişte başlar. Adanaka. Komsomoldu polvanı. Hayır. Akşamüstü Canalava Komsomol Krasnoyarski Abakan. Dünyanın iki şampiyon hem Adanaka. Şaşma. Eleman. Mutlu altıraklı eleman. Mutlu altıraklı eleman. Ayansınlar mı? Bak, çalmay yok. He, ana. Abi ekta. Enişte şarkı.
Анан бүгүн Сулак район жигиттери уюшуп атайын өздерибизге улуттук оюн адасаттарыбызды көрсөтөлү дешип чечишкен экен. Бүгүн ошого келип күбө болуп отурасыздар. Ушул маараке тынч аман эсен өтүп кетсин. Мына азыр күрөш болуп өттү. Андайын эң иштейин улак бардыгы да сорундар сайлат. Ошо сорундарды накта күчтүүлөрү алсын. Судьялар туура чечкиле бардык жерде туура чечим болсо эч кандай ызычуу болбойт, ынтымакчылык болот. Бул ток ынтымакчылыкка чакырыш үчүн өздөрүнүн атын чыгарайын дебей эл журтубуздун ынтымакчылыгын көтөрүш үчүн уюшулган нерсе. Мындан кийин дагы мына азыр бул жерде бирде Сузак району эмес, башка областтардан көп райондун жигиттери келип отурат. Бардыгына ушул келечекте мөйлүү катардан ар бир район ушинтип өткөрүп кетсе керек деп. Хош келипсиздер бардыгыңыздар. Ассаламу алейкум, жетештер, туугандар. Мына биз башка жерде жүрсөк дагы Россияда, ошо Красноярск шаарында, ошо Сузак району ушу кыргыз элибизди бардыгыбызды чогултуп бириктиребиз деп жакшы илгерки оюндарыбызды өткөрүшүп ушу бардыгыбыз тынчтыкта болойлу, заманыбыз тынч болсун, эстоктор болсун, кыргыздар ушинтип ойноп күлүп жакшылыктарда жүрө берейлик. Бардыгы имандуу балдарыбыз, чакаларыбыз, неберелерибиз бардыгы имандуу болуп чоңоюшсун бардыгы. Келечекте ошо кыргыз намыз дегендер көтөрүп жүрүп, кыргыз желектери көтөрүп жүрө турган жигиттер, кыздар болсун. Урматтуу туугандар, салам алейкум. Мына бүгүн баарыбыздын байрамыбыз, баарыбыз эр жигитпиз. Эр жигит эл бетинде, жөө четинде, эл четинде, жөө бетинде деби, жөө менен биздин ата бабаларыбыз улак чаап, тууну көтөрүп, ураан айтып, ушундай жеңиштерге жетишип келген. Ошон үчүн ушул 23 февраль биздин эр жигиттердин байрамы. Баарыбыз кызмат кылганбыз. Азыр да кызматтабыз. Керек болсо да кызмат кылабыз. Эл үчүн, мамлекет үчүн эр жигит ошон үчүн кызмат кылат. Ошон үчүн биздин байрам улуу байрам. Мына бүгүнкү мааракени өткөрүп атышат биздин Сузактык туугандар. Бул деген мындай да, эң сонун нерсе. Улуттук байрамыбыз, улуттук оюнубуз, биздин байрам. Анан кийин эл менен болуш керек да. Эл менен болсоң бийиксин, элден чыксаң кийиксин дейт. Эл менен болуп, элди биримдикке чакырып, мына аксакалдар баш болуп, ушул жерге келип, баталарын берип, жакшы ниет кылып отурабыз. Жакшы ниеттерин айтып отурат. Алла таала ушул ниеттерибизге жеткизсин. Биз тынч болойлу ушул жерде жүргөн бардык мекендештерибиз. Эл журтубуз тынч болсун, ата-энебиз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Байрам тынч, бүгүнкү улак сонун мындай ынтымактыкта өтсүн. Баарыңардын байрамыңар менен. Рахмат. Жердештер, туугандар, мындайда. Бүгүн биринчиден бардыңардын байрамыңар менен. Анан ушу өткөзүп аткан Сузактык туугандарга чоң рахмат. Ушинтип эле ар дайымчы жакшы нерселерди өткөзүп жүрсүн ушу. Элибиздин алдында болуп. Рахмат балдар. Ушундай жакшы нерселерди көбүрөөк өткөзгүлө. Бардыгыбыз ынтымактуу бололу ар дайым ушул жерде жүргөндөр. Кандай патал койлу. Омен эмес эмне. Ушу бардыгыбыз тынч бололу, тынч аман бололу, жакшы жерде жүрөлү. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Ушу жүргөндөрүбүз бардыгы жакшылык үстүндө жүрөлү. Омен. Кана Аллаху акбар. Немеге койлу? Бириздер алсак болсакынан келгендерге. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мухаммед саллаллаху ассалам айткандай, бу атты баккан адам кем болбойт. Атты баккан адам бейишке чыгат. Ат жалында казан асып, ынтымакчылыкта ойноп күлүп жүрө берсин кыргыздар. Азиянын арстандары Владивостоктон баштап Москвага чейин кыргыздар улак чабып атышат. Кыргыз эли ынтымакта болойлу. Элибиз тынч болсун. Жаңы ийгиликтер келсин. Ынтымакчылык болсун. Ошо азыр доорко өткөн аксакалдар айткан кабылдар кабыл болсун, калуулар. Ошо Абакандан келген арызга да берелик. Урматтуу бүгүнкү мына мероприятие өткөрүп аткан Сузак районундагы жигиттер, сиздерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу алыстан мына Иркутскийден келип отурушат, 1000 километр жерди ушул улакка катышып, ушул бүгүнкү 23 февраль баардыгыңыздардын майрамыңыздар, ушул майрамдын
emesinden gelip usul derken Abakan şahrından biz geldik burada kalsa bizim ıntımakçılığımız, bizim bilimliğimiz üstünden bilinip durat bir yağı 1000 bir yağı 500 kilometreden gelip otağız. Şu Kızılcahar'da jolumuş otağız. Şu sizler jigitler kılgan hizmetinlerine uşul organizat etkenlerine Allah razı olsun ardayım şu densoğukta olurlar, bala çakanlar bardınlar, tinç olurlar, işinlerge iyilik kalap etelim. Ana bizde içine aksakallar sorunga da dikkat aksa çoğaltıp koydu bana. Oşan tapşırıp koyuyorlar. Oşan buna sorunga sayıp koyasın sen. Aksakalların altına kede Abakan'ın altından şu Abakan'ın baldarı gelmiş evde biz bizin altından almışız 5 gün. O Irkutsk'da aksakallar. Alın acığa. Assalamu alaikum toğanlar. Mana bayaqdan beri жақсы ой тектер айтылды, ошол айтылган тектер Алла кабылган болсун. Мына узакты тугандары той силерге Алла чоң рахмат, тоюңуздар мубарак болсун. Мына азыр той баштап атат тугандар, тойду ынтымакчыл жакшы көргөнгө өткөрөлүк, бири-бирге сабырлуу кылып. Mana şu kelgenlerdi, mana uzak safarda жүрөбүз, бардыгыбыздын иштерибиз ден соолук чың болсун. Тоюбуз жакшы болсун. Амин. Sorunlardı. Anel? Krasnoyarskidagi jamoat biz uchun chiqarganiga Alloh rozi bo'lsin. Bizdan ham bir toy mashinada ham starshinaga inoyat qildi. Alloh rozi bo'lsin chiqarganiga. Rahmat. Bizim sorunlardı, nemesini Üstüraka aytıp koysun ha. Rahatsız sözdürdü. Assalamu alaikum hurmatli to'g'anlar. Bugun shu Susak jamoati yaxshi o'y bilan, yaxshi tilak bilan bugun bayramga arnab uloq o'tkazib o'tamiz. Jalpi Susak jamoati. Alıstan kelgan Irkutsk shahridan kelgan qo'noqlarga, Abakandan kelgan qo'noqlarga, Aziyaga boshlab kelgan qo'noqlarga tereң rahatchilik bildiramiz. Bugun yaxshi niyat bilan o'tkazib o'tamiz. Ham sorunlardaga aytib ketsam. Bir mashina 10 tay deganimiz hem akçalay içinde 10 minden. 10 koy живой. $500. Ana akçalay silahları var. $500'dan $100'dan 5 yol. Şu palvanlarga şu bileğinlerden güç ketmesin. Tazda oynap ıntımakta ızıçı sıcak tuğanlar. Birbirlerine hata aytpay, жақсы ынтымақта өткөрүп алайлы. Аксакалдарга эми ушу алыстан келген Шайыз ака, өзүбүздүн аксакалдарына миграция башчысы Кубаныч ака, Иркутск шаарынан ажакабыз келиптир. Бардыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бул эми оюндун максаты туугандар. Оюндун максаты айтып кетейли. Ушул кыргыз элинин оюнун мындан да нары өрчүндөтүп eğer bugün biröөнү kıynamay yok, eğer kийинки rayonlardan alabız degenler bolsa, oylanıp alыңızдар tuğanlar. Biröөгө berip, kısta bermey yok. Dalşe oyunu ulantabız degen bolsak, rayonlardan alabız desеңizdер de bolot. Her rayondan gelgenler alabız desеңiздер de bolot. Biröөнү zorluktabayız. Бүгүнкү оюн баштаган болот. Ушул оюнду ынтымакчылыкта өткөн болсун. Алла Таала баарыңарга күч кубат берген болсун. Дайыма ынтымакта болуп, сиздин биздин болушундай катташып, ар шаардын балгандары бири-бири менен катташып жүрөбүздөр. Шу oyunu üstünce ötmesin. Amin. Barbara kuvvet versin. Bayramda tek şahs ötkürüyor ya. Dağı bir ayta geçti derse tuğanlar. Bu yerde birinci tayımız bir ıgara tuğan emez var. Meçitke ıgar koyun dediler. Tura görseniz tuğanlar. Birinci sorunuzdu. Meçitke ıgar koysun. Kırgızstan'dan gelgen Muzayık palvan geliptir. Başı görüngen palvan gelip sizlere söyleyip koysanız bolat. Federasyasının prezidenti Nurut Tasır'a da söz verip oldu. Assalamu alaikum. Tuğanlar, amasınlar, kızlarımı. İşte şu dens olup, şu ötkör oyunu oldu, şu amalesi ötkör olsa,
Gelген меймандар силерге денсаулық uzun ömür, azmat hayrat. Emediniz soşal dengege жеткиле. Каначыңыз. Kuş ulaq oy, alama oynadı. Aman esen, Özbekistan Құдай Taala öz saqlap, aman esen игілікті өмір жемістік өткөрүп алайлы туғандар. Allahu akbar. Bizden Taramazlar'ın sakallarını Azmekler sözleri koy. Assalamu alaikum Bugün 23 fevral bayram günü menen balдар bugün жақсы məreke uyuşturupsыңар. Mına büyük öröndөрдөн gelip uşul ötkөрüp atsыңар, tinç ötkörüp Allah. Ынтымакчылыгыңар ыдырабасы bundan keyin her daim ушундай Kırgızdın jigиттери улуттуу оюндарыңарды кылып, талаада жүрөсүңөр, кайсы жерде Россияда жүрсөңөр дагы улуттуу оюнуңарды кылып, ынтымакчылыктарыңарды кылып жүрөлү балдар. Мына оюнуңар жакшы өткөрүп алла. Уруш талашы жок, бириңерди сөгүп, атыңардын башына чаап, бириңерге жаман жакшы айтышпагыла балдар. Эсен аман ойноп күлүп, ушу өтүп кетсиңиз мәрекеңер. Амин. Аллаху акбар. Мурзабек балуанга сөз берип коелу. Бияка. Кыргызстандан келген Мурзабек балуанга. Assalomu alaykum tuğanlar. Hayrat. Şu tayyorgan ballarga densoqlik bersin, uzun ömür bersin. Eli tinch bolsun. Sizlerge bir şey işlep shuncha tirikchilik qilib yurasizlar, sizlarga omad bersin barligiga. Densoqlik bersin. Shu Kırgızstandan namni chiqarib yurasizlar. Bola chaqanglar bilan shunday baxtli bo'linglar. Xotinlaringlar sizlar silasizlar. Bola chaqanglar xotinlarini silasin, shunday nima bo'lib to'y qilib yuraveringlar. Ne deriz? Meni silahınız için rahmat sizlerge. Bu dünyada ne? Ulaq çapqanan Allah Taala'm bergen. Жақсы çap, жақсы oynasanlar özüne göre Құдай Taala'm ömür verir. Ulaqты жүрек менен çabaş керек, hiç qatan uçmaş керек. Uçkan adam kayra bir tuğanda olup janaş береш керек. Uşançı kapı ola. Omim ne deriz? Barılarga densoqlik, uzun ömür. Şu keletken mayramlar şu. Daim mayram qatar jaşnaqqa chiroyli bo'lib bola chaqalarni to's o'ynab yuraversin. Onlar dağı kalatlık ayda turganlar giysi jetmey kaldı. Karneke çok kim var? Noken. Assalomu alaykum. Mehmonlar, bugungi bayramlar bilan tuğanlar ana shu yaxshi niyat qilib shu suzaq tuğanlar shu niyat qilib qo'yib o'tgan ekan shu salim qo'shqanlarga rozichilik shu topganlarga barakasin bersin. Ana shu uyushtirganlarga ham densoqlik ishlariga doimo shu uyushtirganlarga hech vaqtda üzülmesin. To'ylarga yaxshi kunlarga uchun uyushtirganlar shu qo'noqlarga alışaqdan kelgan qo'noqlarga ham densoqlik ishlariga iyilik. Barımızga bugungi bayram yaxshi to'sib yaxshi o'ynab ketgan Xudoy Taolo qo'llasin. İyilik var, palvonlarga iyilik. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мен аябай кубанычтуумун. Мына бүгүн баарыңыздардын 23 феврал мекенди коргоо күнү менен куттуктайм биринчиден. Ушул күнгө сиздердин ушул Сузак районунда уюштурган улагы туура келгенде эң жакшы нерсе экен. Баарыңыздар ушул жерде тынч эсен аман жакшы убакытты өткөрүп, Кудай Таала ушул сиздерге чоң күч-кубат берип, үй бүлө бала чака менен тынч эсен аман болуп, ушундай биримдикти ар дайым күчөтүп жүрө берсиңерди деп тилек кылып кетем. Анан ушул алыстан келген Иркутский, Абакан, бардык жактан келген меймандарга ушул жерде коштоп кубаттап, биздин Красноярскиде эли журтубуз, биздин балдарыбыз, биздин жаштарыбыз, биздин палвандарыбыз деп келген аксакалдарга чоң ыраазычылык билдирип, чоң рахмат айтып кетебиз. Силерди уюштурган баардыгына ушундай нерселерди уюштуруп, мына биздин кыргыз элибиздин үрп адасын салтын алдыга көтөрүп, алдыга көкөлөткөн силерге чоң рахмат. Ден соолуңарды, аманчылыгыңарды берсин. Жакшылыктарда жүрөңүздөр. Onlar kana boldu söz yetti. Endi hazır eң iş bolat. Eң işten keyin kişine tamamlaşımız var. Anan aksakaldar ketpey tursanızlar kişine rayon nemelerine kişine azattan körünarız. Irkutski şanına. Assalomu alaykum. Irkutskide, Krasnoyarskide ishlab жүргөн mekende ishlab turganlar. Rahmat ушунча улак уюштуруп, атабыздан калган салтты колдоп, ошто ушинтип улакка келип отурабыз биз да Иркутскиде. Анан бая биздин аксакалдар сүйлөптөр. Бизден дагы ошол Сузак жамаатына бир таялганча келдик эле, ошону тапшырып коюп уруксат этиңиздер, а? Hazır eң işti başlayalım tuğanlar. Muzdayak palvan, Kırgızstan legendarlı palvanı stüdyo olup versin ha. Bardığımızda kalıp bol. Kırgızstan'dan geldi. Taksız stüdyo olup versin ha. Dağıttı
aytat. Krasноярскийden çıktı. Ha, Eko'dan Krasnoярскийden olmuş. Ha, arkasında ikinci enişteken. Ve tortan çıktılar. Irkutskiyden bir palvan çıktılar. Bolsa meymanlar Abakan'dan çıktılar. Irkutskiyden çıktı. Patalır okul, tegerin Patalır. Irkutskiy şehri. Dua kılıp duralım tuğanlar, dua жақсы olur. Dua kılıp duralım, dua жақсы olur. Daha bir palvan çıktılar, sırası başlayız hazır. Ekonu başlayalım bak ha. Enişte kaydasında uçukam. Hazır bular teşekkür çıkarmaşak. Biraz soldaktan bir de 10 dakikadan geçsin var. Ekonu. Ekonunda çıktı. Ha 10 olmadı. Bu vallahi taza özürse kırırsa boşlukta bir şey olur. Hadi bilemesin. Bilekten armamay. Düşürmeyince deme yok. Ana men bilekti jetmizdim. Men bundan kıldım deve böyle. Taza ekşesine koy. Düşürürsün. Alasın piresine. Ne? Oldu neme? Oldu. Burası. Evet, oldu. Yani Krasnoярский 5 teken burası keken. Malazas taza yegişlemeye kaldı. Özgön'den bulat. İşte saydan mı? Özgön'den, İçke saydan Zerger'den bulat. Taza yegişesine bilemeyelim. Birisi Kuşap'tan, Campaktaş'tan. Karakılca'dan birisi, Ökosele Ökolar'ın zarıga. Ana oğlum. Böyle kaza, böyle öyle. Kaza yengişesini şunu. Молодец. Ekotem polvanın aylanırken, birisi telefon polvanın aylanırken tuz verdi, birisi pürek polvanın aylanırken. Önüçke saydan bro tuz olsa. Bilek doları karmasan okum ne? Haa şunda. Bir yere şunda bilek sallarını karmaşadılar. Tak! Evet tak! Koten polvanın ayılana geldi, koten polvanın susuna çıkardığını geldi. Bunda açık olmaydı, bu taza Kırgız'ın Töregan polvan menen Törek polvanın ne işi oldular bunlar. Tazası oladı. Bunda açık olur, çok da çiğiski de açık olur.
Ortağa gelin, ortağa. Ortağa. Bilek sağlığına karmaşlar yok onten bütün birdeyge. Buna palvan karmaştırады eкен hazır. Ana. Buyagı bu kaça oldu? Tika turun lekin vurdu. Daha bir karmaşıklatçı. Tol karmaşıklat hatmay turun le. Sen turun le baştan le gel. Karmakla. Gitti. Çok. Tol karmaşıklatçı hatka hatmay turun. Tika turun le. Ekol niçe öğreni kalın tuğanları. Baştan le gel. Sanaymazdır ey kırma alacağını. Baştan le gel. Oyun niçeye? Sorunu böl koyatken bizden. Üstüne gel bana. Bir iş bana çıkıyor bile. Daha bir iş bana dörtala çıkıyor bile. Buyurun. Oşonçun ökonotek жақсы потаңарды өргілі. Ана о мен ayım şular enişke düşüp Kırgız'ın namızın orgop жүре берсін. Şu 50-50 болсын. Rahmat ey sizlerge aşınca silah. Daha bir eğiş çıktı. Daha bir eğiş. Jolboz palvonga kim çıkartırım? Çiğner var, çiğ kötü kalır. Buna mehman Jolboz palvonga çıkartırman bala var mı? Asıl. As. Ha? Direkt kapını al dedi. Ova. Karmaş kıla. Niçe yakıla geçiyor ha? Biri Sovet, biri Özgen, biri Krasnoyarski, biri Irkutski. Yetti! Yetti!
Puttan tutuşsa emese ekan. Erten attan tushursa bo'laveradi dedi Murzo. Turaylar shunday ekan. Evet, sonra gel. Emi suy tamaka o'tingizdir. Tamaka. Ana ulaq başlanadi. Ana. Amin. Jamoat. Rahmat sizlarga shuncha uyushtirganingizga. Bardingizga den sog'lik, uzun umr. Eng baxtli bo'lib yurgilagin. Amin. Alloh. Bunda Murzo falan turturuğa bunda siz suyucu algan Murzo Kırgızistan'dan gelen torunu. Amin. Mikrofon verip koy. Mehmanlardan. Assalamu alaikum tuğanlar. Şundaki uzak tuğanlar. Hazır kuşu uyuşturup atkan oyunda bala kızık jamanlıktan Allah Taala özü saklasın. Şol arkadaşlar keyinkilerge үлgü olup, ana bir-birine vuruşmasdan, talaşmasdan, haqiqiy bilegilişti, gücünüzü gösterip, talaşıp tartışmasdan, çırgılmasdan oyunga olaylık bir tuğanlar. Bardığızga Allah Taala tınçılık, jana ömür ürüsüne bereke versin. Daim şu yerde bireun el yurtunda жүргөндө ынтымактуу болойлук. Allah Taala bardığızga ынтымак versin. Amin. Aksakallar, çok oturumuzlar, bardık obulaştı, birikip duruyor, hiç. Onu çeken olur. Buna gelsin. İlkut kayda. Aylık toka uşak kayda daha kayda. Ya aşk 10 gelgende belgili. Gidi. İnşallah. Yet var lan. Selamun aleyküm. Baydan zilo koydu. Dostum Malares. Meymanlarga birinci okutay. Sözüstün yaşlar. Sulardım nerede aksakalda durdu da. Anda onu. Mananbek, mikrofonda ekleş. Jamoat çoğunluğu hey. Başladık bulaktı. Emir oyla kapar taşlayalım var. Başladık o жерде. Var ayda. Sorunçunu tanı algılı ey. Sana Jolchaka gelip bay minenalarımızda aytıp taza süylep turaynalarını aytkıla. Nuri Karacara, Nuri Gatpar'da attılar bakana. An bebek.